Öyle kıl, kayaka tuşta batasın. Nara koy. Soğumaz öyle kork. Kopray. Bay biçe kandayanan. Kandayanan dep biröөнүн кемпири менен сүйлөшүп аткан сурайсың да. Отурбайсыз бир жерде эле. Чогуу эле. Кандай болмок эле? Заң эле эшик шыпырып келдим. Эме сүйлөшөлү деп атам да. Мына Кудай буйруса жакшы эле жашка бардык. Жаш кезде ойноп көлдөк дегендей. Сенин менде нааразычылыгың жок чыгар дейм. Эмне болду? Кетип атасыңбы? Эме карганда байбиче менен сүйлөшүп отуруш жакшы экен да. Кулагың жакшы укпаса бала чака сүйлөшпөйт экен. Эми сени менен эмнени сүйлөшөт? Наалып эле отурсаң. Баары кетти тигине. Эми карганда эмне кыйналып атасыңбы? Өзүң жаман сезип атасыңбы? Айтчы эми, мына Кудайга шүгүр жашадык. Канча жолу нарушение кылдың, айтчы эми. Менби? Үйдөн чыкпай жүрсөм каяктагы нарушение? Өзүңкүн баштап каласың, тилимди кычыштырбай турчу. Менде кайсай. Түндөп талаада жүрөсүң. Эрте менен кетесиң, кечинде келесиң. Эрте менен таң атпай туруп кет, түн ортосунда келесиң. Түшүнбөй деле калдым, түндө күйөөм келип кеттиби, же албарсты басып кеттиби. Непонятно болуп калды. Келчисиң деп айтсаң, келесиң деп. Азыр жаныңда эле жатам го. Келчисиң, ошону эстеп атам жаш кезде. Эме айт дегени турасың го дейм оюңда. Айтса эме капа болбо. Өткөн иш өттү, кеткен иш кетти эме. Жаш кезде эмне болду, жиндичилик болду дегендей. Эми ченейип айтсаң мындай да. Бир чака жүгөрүнү эсептесең, ошончо жолу сенин алдыңда күнөөлүү болдум. Бир чака жүгөрү. Эми ошончо да, ошончо болуп калды окшойт эми. Өлүңгүрөйүн. Талаада калыш. Кишинепте өлү үйгө бала бакыраны каратып койлу жүргөн экенсиң да тентеңдеп эле. Бир чака жүгөрү деп кое туя албай. Эми ал өзүмдө деле болгондур, капыр айтпай атасың да шимше. Жөнтүргүн. Мына эчтеке дебейм, өлөй. Мына. Айтчым өзүмдө канча болду. Меники деле бир чака. Айтпайын десем кайра кишинин тилин кычтырасың. Үйдө эле отургандай болду элең. Когда успела? Аял затын жиннет дейсең, когда хочет. А мейлеми, бирде эле экенбиз, сеники деле бир чака жүгөрү, меники деле бир чака жүгөрү. Сүйүнүп алган тура. Мен буудай менен ченегенде деп атам. Капырато. Өзүң айттырып атасың, жөнтүргүн. Капырато. Ушуну алып аткан деле шекшигем. Сен алгыча эле жарым чака болгон. Көр айтым. Жылмаңдап өңүң жаман болчу ошондо. Сен просто ошол мен жүргөндөрдүн арасында лох сен болчусуң. Сени кармап алган мен жөн эле. Карганда жөнөлбөй кайра келип алып мага тийишет. Чөтө мунун атасы да көп келчү. Мейлеме, өткөн иш өттү, кеткен иш кетти. Сен экөөбүздүн жашообузду аяктап бараткансың. Бараткансың деп мени кошпой өзүңдү айт. Мен сага караганда жок дегенде 3 жыл
Geçireyim onday. Tigini esepte balganın Esepteş gerek 3 hazır yıl zaman. emez 5 yıl bolsa da çoğule var hala. Çok öyle var hali. Andan Seni menen çok vargandan dile şekişip kaldım öz. Oy sonunda ayaktan dağı turup alıp tik aynaştın gümbözüne getip kalsan anan. Anı barganda göresin. Andan göre bala çakandı çakır, kızımdı çakır. Nege? Cönele. Ne çakırıp alıp ne bölüştürüp bere turgan dünyon var. Emi dünyam bolbosa sözüm var degende. Aytayın degen çakır. Yeni ne sözün var? Toltura. Ayt, Akılına saat aytasın be. ayt, baldarında ayt, çakır, atan tilden kaldı de. Oo. Tilden kalganın aldık olsa. Hey antbesen gelmek. Tilden kaldı de, çal. Oylanıp söyle. Tamaşalap çakırıp alvanan giyin tilden toçuna kalganda hiç kim gelmeye koyuyorsun ana. Tınç, конечно, tilden kalsa tınç da unçukmay jatat. Boldu söz param. Burada karaganda tımtınç. Boldu. Ayttım. Abhane, o şendim koy. Oy hazır kıvaldan antip aytmasan gelmek. O şunu aytkanda da gelişi gümen kapırlardın. Yolda bol. Kel aylana. Yaxşı yürüyorsun mu? Anday satam ne oldu? Yoksa işte golgon yok. Şöyle odap kafa. Söyle Oy işte. söylemek sınırdaydı bu. Ben onu baykamayla bir dayardan gelip aldım deme. Bir demek kasıp kalavuz bir defter. Ha bratan. Kirpiçin koşala geliptir hatta. Demen ozuna uşun kirpiç jakşı degenden almadım ne de var. Oo, oşol, bekiyem oşol. Çıkpay turgan kıl, orası alıp gelipsin oşol. Yürek lapatkan aytmaz giret. Jönle koy deyin lan. Papamoy. Oyla lan. Kapra. Gel. Papamoy emes kız. Yemez süydün örbele. Ne? Calan kışta hele bele lan. Prическanda buzluk degeni. Yaylanayın kızım. Baba. Özün narından ile kızısın, iylaganda kişinemday. Eskaydan göreyün de uylasan bolu. Düştü götürmüşka çıkkanda böyle atamoy da öyle kıskaça geliyor. Ökür gönlüne şartı olut kişinemday. Çok ultla. Çok zıvant etmeyeyim gelip kalıp Ben tilden kalkama azır suyla vatam gayrı. Oy. Gel. Oy. Oy Aa, gökürek küçüğün gelgen turbay. Oy, atam dizi. Yaxşı, yaxşı. Gel ağayla. En gökürek küçüğün gelgen. Çoğun oydun baylanayın. Oy kişimden nima etesin erdi? Oy men Oy atan çakırtı atama öyle dedi şu. bile bunu. Yengişi gökürek küçüğümden samnenen var. Alnege çoğun da öyle. Şıl gayra gayrı. Tanday jakşı öyle. Atama geldi böyle. Bulem ne? Kepin. Rasap geltirsin. Koyup koy. Vağa gelgen özüm şart giysip koyam hani. Gördüm sizlerde. Kokusu ölüp kalsam ökön katının çok seni erin çok gelete kesimde. Yem hazırkı zamanda kişilemde tuğra çünş gerek. Mınday Bir öyle kılayın- kaldı balava kıran Ben bak. mınday kılayın dedim. Gözümün türüsünde akılesimin barında sizlerden rahatsızlığınızda alıp mınday bir iminek gemçiliğin var ben oşonu toluktayın dep çakırdım. Misalı mına senden başlayın çatan. Sağa kança som akça versem bolat. Oşonda atalık milletten kutulam. Bir $1000 yeter mi sana? Jetpey kalattı ata. Hay. İşine koşun. Bolgonun bolsa yeme kılbay bersen bergin. $1000 ne geçetsin? $3000 ber. Özü kıynalıp jakında janağı maşinesinde kırsıktap süzüp aldı. Ber. Koş. $3000. Ben $3000 sağa verem. Sağa kança versem? 5000. Olur mu? Özü suravatat aytkanın bergin.
Bu degen alıstan geldi. Bunun Mınday, alayaktan uçup barıp uçup oynanıp gelişedi. turup aytkıla. Anan kayra sulasaňar bolboýt aytyp koýayım. Çetet. Koy. Жетемиз. Koy otur. Bunun uçup barıp uçup gelgende da 2000 dolar koş. Samolyot var. Bu degen Russiyadan uçup geldi. Koş 2000 dolar. Kızım sana kança verem? Bir dakika jönle koy. 4000 dolar jetemi? İçine koşmayız mı da? Boptur 5000 Oy dolar. kız balaga degen gövrök ver. Sağa 5000, sağa 5000. Sağa 3000 ha. Oşonda Hayır denem de 13.000 dolar akça bolat eken. 13.000 dolar akça bolat. Ballarım razısın yarbi? Razılar. Жақсы, mına Kana emesen de Batagılka 13.000 dolar bolgonda menin pensiyam 1200 bolsa men çoğultkança Kuday meni aman koysun kala. Amin. Allahu akbar. Men ölmem yakında. Andan göre menin ömrümü dilek lakma. Men o sonra hem pensiyadan çoğuldum. Şunun barına çanak bağırtam. Hay.